mom južnoameričkom lutanju došlo je vrijeme i za mističan i magičan Peru. Ono što sam prvo posjetila i što me prvo oduševilo bio je grad Cusco. Prvo, u što se jako lako zaljubiti u Cuscu su simpatični lokalci od najmlađih do najstarijih. A ako vam se to nekim slučajem ne dogodi, arhitektura, ulice, kultura i nasljedstvo Inki pobrinut će se da vam i grad i zemlja postanu jako zanimljivi. Jedini problem kojeg ćete možda imati bit će onaj s disanjem. Cusco se naime nalazi na vrtoglavih 3400 metara nadmorske visine. Ako ne patite od visinske bolesti, nije tako strašno, no primijetit ćete da vam za sve treba nekako više vremena i više energije. Ako se nekim slučajem ne zaljubite u lokalce ili arhitekturu, hrana će vas morati osvojiti. Bilo da se radi o predobroj ponudi svakakvog voća i povrća na ulicama ili tržnicama, što opet jako pridodaje šarenilu grada, ili jednostavno o onoj hrani s ulice. Ono što se nikako ne propušta je njihova tradicionalna hrana, poznati ceviche. Tehnički se radi o sirovoj ribi, no obzirom da riba odstoji u limunovom soku i začinima, ona više i nije sirova. Dok su churrosi, kao i u ostatku Južne Amerike, popularan slatki zalogaj. Kad ste u Cuscu, svakako se preporučuje planinarenje na Rainbow Mountain. Već sama vožnja do početne pozicije je avantura i eksplozija prekrasne prirode. Ono što će vam svakako pomoći pri disanju su koka listići koje lokalci konstantno žvaču. Za one koji uspiju doći do vrha, pogled kao i sve ono što doživite putem je apsolutno očaravajuće. Zanimljivo u vezi Rainbow Mountaina je to da ove atrakcije do prije nekoliko godina uopće nije ni bilo. Odnosno s klimatskim promjenama otopio se led i snijeg ispod kojeg je bila sakrivena sve do 2015. godine. A Rainbow Mountain tako je postala jedna od nezaobilaznih turističkih lokacija u Peruu.